Cristuaru orek perine. Renameni Cristuaru orek perine. Renagape inu eru aiku matape wa nagema inoru ore. Renagape inu eru aiku matape wa nagema inoru ore. Pacawa jadi kan nyemanya tari dia masih jima tari tu pauka. Nya vina manui dai ni na nyema tu panari dung kita na guna na ina je ta mana daun ane wana na ina. Nyema tu panaru dung ta daun wana i. Tu panaru dung ta daun wana i. Ta daun wana i. Daun ba ta daun wana i. Ta daun wana i. Daun ba ta daun wana i. Ni mata nawaca teve versículo no e Mateus capítulo 4, vai, mas versículo 16, vai, né, matinha o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam nas regiões escuras da morte. Enggak percaya nih nya Biblia mater te jama va ni banyak mai ka ni ere ne ma tu pana ne ma ni ma i ja te va ne nya ma ja ma dawe ta tu pana ni ja ni ma ringe ta nya ma vi chi je ma ta ba ja te ma chi friends kan na te dau ta nge ta inglês agu nya percaya nih ge inglês ta ni kata ngo ni tanggung ta nggak tahu mata ke nau tena ngopet. Jadi nye mani to pana tak na gu bae nye mani na nye mang nya percaya ne kita nya view ta chop na ta Inggris. Percaya ne percaya cage korir na petan gu. Tu panaru ore pe manuci u. Moi sima kori. Tau macamu, rengetu chona oreta, gungo mana chauta gu. Pacawa jadi cawa ni ka. Cawa gare ante mo perera azero ni. Chamare eka chi. Chaukare vai kere jautan kichi. Je mage pa bungere na mama ge nyore papa noe. Je mare vi itu panaveri ini kan igreja itu panare igeti nanya mak tori cie kemare nina chi na nama gue indah tari kodi ja ay ja tak yang le cucu tau macamu rengetu chona oreta gungo mana chauta gu no magai percaya juga cawai gari sai fidel ha musi chau kari ngộ na cả chi cái này thì vie cái cái ngộ cái là cái dạo cái để nhảy của mari nya đúng cái nhà tu panaki cái đã iya na mai rồi nhà gu mà jadi vie até sábado mana ngau re na kana pura ke na akari mai runi tae ke na pura ke tae ke gu mà nhà ta cái na ta ya cái là ngu cái na cái gu cái ngu này cái nhổ pura cái là ngu cái để nhé mà cái mà gu cái sábado anh chỉ ga pura cái ta na cái tu panari ore chỉ na cái na thì là mai principalmente nó đi ona cái nó đi oi cái nó đi chọn đi cái này mà chỉ cái to mà chỉ cái na này từ cái nhé mà đi na cái na pura cái tu panaki đã nhà này mai tau macamu rengetu chona oreta gungo mana chauta gu tau macamu gu ka semana gu jadi vi jadi taret an jadi tame jadi anu ate jika ku sábado gu tak da iya ne mai do gere na pura ke na ne va po va re pe ne va ge to mà chỉ cái nơi mà nó cái đã nhà này mai
Thì nhé cái vị mày nhá. Nó là pura kên ta đầu nhá, nà này nụ. Nhà thì vị đúng là pura kên. Nhưng ta đầu ta nhá mà để nhé mà ra nhà chỗ ní. Đa mà gọi bắt tầng, đa tầng này. Giờ thì đúng cái. Ở đây gọi bắt tầng nó quỳ là này. Nó là gọi cái này. Nhà gu mẹ tác nhà là nó là mai iru ní tu pan aki cái. Để nhé mà cả nó mẹ chứ. Tao macamu, tao macamu, regetu chona oreta, gungu mana chanta, gungu mana chanta, tao macamu, regetu chona oreta, gungu mana chanta, tao macamu, regetu chona oreta, gungu mana chanta, gungu mana chanta, Gare ora nica, mare tanto che era via tanto era anche un giudicato sabato. Ne sei già vanni pure che, ne sei già non ha pure niente, ne che di giorno che buca di sta, io mai vai in igreja. Ma te mare tao macamu, regetu chona oreta, gungu mana chanta, gungu mana chanta, tao macamu, regetu chona oreta, gungu macamina au, gungu macamina au. Từ nghe có cái na, nó mà cái quả chó này cứ nhà bé đây nhà tao quá cái na bé ta này chắc cả cứ. Từ mỏ na giờ đi ngủ này ta chỉ đi nghe, gua này kita ngủ cái nhiều đã tại đây là cá tôi đi có mà tại bé lên, gua này bay ở ngoài đấy na. Nghe vui của ta vì chơi cứ. Dá numa da Pema Nidea. Eu quero saudar a todos vocês nesse dia em que estão todos reunidos, procurando os caminhos da catequese entre uma cultura como é a ticuna, que é tão grande e abundante na nossa diocese. Eu também quero participar dessa grande caminhada e colocar-me a serviço para que a palavra de Deus possa ser também vivida na cultura ticuna, porque nós temos que viver o Evangelho lá no povo que Deus nos colocou. Então, parabéns, e a gente espera devagarzinho ir também introduzindo em meio de vocês e caminharmos juntos e fazer que o reino de Deus também floresça entre o povo ticuna. Oense.